Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar to sil mun sangi naktuk thole nia Mizoram Assembly pakwana inkhom masabira chuan member thlan thar te thutiam tir ba ka speaker thar thlan ani ang Presbyterian Koshan thunei tu sang ber sinat inkhom puya chuan Koshan inkhom ti tlem rot na lut chu atlang talo Vice President Jagdi Dhankar chuan intluk tlan le mi zongjong in rorel na dik an mu theinan khotlang nuna human rights apoimo ani ati Naktuk thole nia Mizoram Assembly pakwana inkhom masabera chuan member thlan thar da thutiam tir ba ka speaker thar thlan ani ang Larsab Dr Hari Babu Kambam pati chuan Mizoram Assembly pakwana bultan na tur inkhom masaber chu December ni som pahne tanga chan turin kawa he assembly pakwana inkhom masaber hi ni thum a oang thole ni hian MLA thlantin te chu protem speaker pulal fam kiman thutiam tirin assembly member ta na lulu tanga hemizo hian speaker thar thlan na buat sai ani ang inrin ni thleng khan speaker in thlan na chu turin ming pelu tan la omlova vo in thotan ni thleng hi ming pek lu the hun ani a assembly secretariat na thok te chuan vo in hian chu tumte chuan ming an pek lu nge an rin thu an soyani Assembly inkhom hi ni lai nia chunzomin hemini hi chuan thil dang tilovin lar sa pindan angin assembly a thu asoyanga thu asoi zo athu soi chunga lom thu soina motion putlu ani anga MLA thlan thar ten lar sa phowa thalak na hun huai hot ani erin om ninga nia chuan minister polo ni to MLA lui pulal biak zwala su na hun hon ani anga chumi zwa deputy speaker thlan ani ang deputy speaker thlan zwa hian ahmania lar sap thu soi chunga lom thu soi na motion chu soi ho ani anga soi ho na tlang komani nuwa speaker chon assembly in khom hi thule om ma atan ati to pang Presbyterian Koshan thunei tu sangber sinot in khom puya chuan Koshan in khom ti tlem rot na lut chu atlang talo Sinot inkhom pui voi zana chu mission veng pastor bialin mission veng Koshan biakin puya thlenga sinot inkhom pui lian hi December ninga tangkhan tan ni in nizan khan achiak Sinot inkhom pui chan ni thole ni khan nomination committee and thu a ni lai ni tengin inrin ni thlengin ro rel ani a sinot moderator Reverend R Vanlal nga kan ro rel kai shwain general agenda somthum pasari le executive committee ba ka bo te tanga thulut som panga le budget report te Koshan in rail bol na poimo tak tak te an rail ani sinot in khom pui tun tum ro rail langsar zinga kumkalta a sinot in khom pui ro railin sinot executive committee ngai to zui tura alo pom to Mizoram Presbyterian Koshan in khom ti tlem chungchang chungai to ani hnuwa in khom ti tlem chu atlang zo telova angai anga in khom kalpui chhun zom turati ani Hei ba ka hian chung ko ke chia an punzel lo nan malak rotna chu sinot executive committee bo zui turin da a an pui in kop abo theina tura rotna sinot malak mekna ani a Koshan tina malak chun zom zel ni ro setin an railbok falak chungchang zirtir na rot na po SCC bo zui turin da a hei ba ka hian contract na shala omlo na tura malak rot na po SCC bo zui turin an da bokani Tuntum sinot inkhom pui hi avoi zan ani awangin athleng tu mission veng pastor bial in pwa chana anasa a kumbul changin khom pui thleng tur committee peng shang siamin an chan vole ani na po Mizo takin da vekan ni a sharing will to information and publicity tlang aw refreshment po ele intinan phwa ani Palai titana ol samnan TV mun shanga hun ani ba ka internet web manga Mizoram Presbyterian Koshan shang chanchin puipa te ming ni na le Koshan enkol tu pastor te kiosa hian me chwa zungzung thei turin avai khatna tan tlang aw lam hian an hung chwa ka atangkai ani kumin sinut voiza na thim tu zinga well settingin puzolo mate pa fa le ren sang kho makardi well settingin anron tel thei ani Nimin summa inkhoma pastor nemngen le pro pastor da nge inkhom wat sayani a chonua lalpa zanria sacrament inkhom ani zan inkhoma moderator kal chuak tor valedictory sermon ngai thak nuwa inkhom bana sinot inkhom pui hi atiak ta ani kumsang ni somni pali sinot pui pa tur te pom ani a moderator Reverend RC Lal Ngakliana Sinot Office ani anga Secretary Senior chu Reverend PB Mankima chinga veng ni in Secretary Junior chu upa Vanlal so masyak engram thartlang veng ani anga Finance Officer te chu Reverend VL Loyashan le Reverend PC Pachunga te ani anga Statistician atan Reverend H Lal Tlanthanga tlang nuam ruat ani a Senior Executive Secretary atan Reverend C Zoram Moyele Executive Secretary atan Reverend Dr. Kela Lomzwala te ruat ani bok
kumsanga zakwa somni panga khan assembly ti in khom pui masaber hi mission veng kaushan biakina ne ni a Reverend FJSND chu moderator masaber ani Mizo jinga moderator masaber chu Reverend Chwa khamani in kumsanga zakwa somthum pani khan moderator ani secretary masaber chu Reverend Chung Hwai ani bok kumsanga zakwa somthum pathuma tengin treasurer nei chanani a Reverend EH Williams le Reverend EL Mandas te chu treasurer masaber ani a Mizo jinga treasurer masaber chu pumuka ani kumsanga zakwa somsari pathuma tengin treasurer ti chu finance officer ti athak ani tabok inkhom pu hi kumsangkha zakwa somni panga tanga sangkha zakwa somnga pani thleng assembly ti ani a kumsangkha zakwa somnga pathuma tengin sinot tia thla kani ta ani kumsangkha zakwa somruk pakhat khan February thla le December thla sinot inkhom pu hi nei ani awangin kum in hi avoi zana ani a sinot inkhom pui kum zana chu sangni somni pali hian mission veng thlang kaushan biak ina mission veng thlang pastor bialin an thlengang Mizoram Presbyterian kaushana hian presbytery somli pasari oma pastor bial hi zani somkwa pakwa omin kaushan zati sangkhat za somnga ni a minister bial wong zati zani somkwa pakwa ni in minister bial wong lozat za parukan minister pension hi za somli pani omin minister zongjong hi zaruk panga anni pro pastor omzati somnga pathum ni in kaushan upasanga zaruk som pakwan ni a twal upasang ni zanga somnga palin ombok kaushan mi zongjong hi noi ruk sing ni sangriat zasari som pakwan ni a mi pa noi thum sangli zathum pali le meichia noi thum sing ni sangli zali som panga anni Mizoram Baptist Goshen Pastors Conference sangni somni pathum chu December ni rat sangni somni pathum zir top ni zana tangkhan ser kona tan ani a conference a hian pastor za somtum pakwa ankal khoma ni zan khan achiak Pastors Conference tu puetan hian heta hian ola mi ven pui ro uti manani a speaker pathum Reverend R Thanmoya Reverend Lalem Siam Ral te Reverend Dr R Lal Thanmoy ten thu pui mangin thu cha ansoya heba ka hian thu pui pali mi pale meichia in kop chungchang tun lai khovela pastor de ti tur le ti lo tur midang chul manga fapai chungchang le Baptist Goshen kalphung le mel mang ti te zir ho ani bok Karkalta ni lai nia longtlai auto rickshaw owners association ten chan hairiang vaite pawla charity service an neya an poisa mu cheng noi ni sing thum sang sari zaruk somnga chu than pui ngai te tan an sem chuak tan longtlai auto rickshaw owners association chuan ra manna mumal taksiamin nimin chunu khan longtlai damdoin pathum district hospital Lairam Christian Medical Center and Hospital le Christian Hospital longtlai ba ka Lairam Rescue Center a cheng sing khatheu an hlan ba ka Lairam Motherless Home a cheng sing ni sang ni za somnga an hlan bok longtlai kho pui huam chunga veng sang ba ka thing fal huam telin chung ko somthum pakwa hne na cheng sangli zanga theu un rem chang masabera hlan le turin ra man an siama veng nei tu tlomngai pol te nen ra man na siam ho an tum longtlai auto rickshaw owners association chuan charity service an nei tuma midang ta na in petan puina chunglu tu zongjong tu chunga lom thu an soyani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl letanga puan ani Vice President Jagdeep Dhankar chuan New Delhi Bharat Mandapa a Human Rights Day ya thu soin intluklan na le mi zongjong in ro rel na dik an mu theinan khotlang nuna human rights chu apoimo ani ati Vice President chuan tundin hmuna langtlang ro rel na chu thil thar ni thu soin human rights ti mason ata na mashwai ni ati a ma ro rel na kalpui langtlang omlo wangin mi theile harsa jok te chu atwar tu ani thu asoi Nagaland Hornbill Festival voisum ni pali na chu ni som chungzet man ani nuwa nimin khan khar ani kharna inkhom hi state ko pui ko himabul Naga Heritage Village kaisima a man ani a Chief Minister Nefirio chuan festival chimtu zongjong tu chunga lom tho soin an festival ti thlo tlinga choi moi tu te anni ati festival ti ro pui zwal tu USA United Kingdom Colombia le Assam state te le an tho pui dang zongjong te chunga lom thu asoibok Chief of Defence Staff General Anil Chauhan Swan Nizan Khan Japan Ram Tlo Turin Zin Chwaka Rampani te inzom na tinghet le zwal turakalani Defence Minister Chuan General Anil Chauhan chu Japan Ram Sipai Hrai tu denin mutur thole an mun poimo te atlo tur thuwa soi India le Japan te kum in hi kum somsari pakhat inzom na an nei kumani a tuna intlo na po hi Rampani te inzom na ti chakle zwal na turani ti altilang chiang hle Chanchinthar puan ti top mai tlang pui
Nagtuk thole niya Mizoram Assembly pakwana inkhom masabira chuan member thlanthar te thutiam tirba ka speaker thar thlan ani ang Presbyterian Kaushan thunei tu sang bersinot inkhom puya chuan Kaushan inkhom ti tlem rotna lu chu atlang talo Vice President Javdit Dhankar chuan intluk tlan na le mi zongzong in rural na dik an mu theinan khotlang nuna human rights apoimo ani ati chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani